Ngunde kure kisheni yantereje nashashe kisheni nakirekora kucyagwa hansi yanyongereje bamaze kuntereje yantere ndijo uzishikire ko nishatu nakunga yantere y'umutu yagwata. Akaruru ko kwate bendera ya NRM ahabwentebe y'umunyeshengero wa Rubavu kakaba ketsimbirwe abantu mushanju omukarura kateirwe Masias Mwesigwa rwa Bugumi niwe yarangirire nko musinguzi na n'obururo mutwaro gumwe 2024 arukuraturwa Alex Bob Rugonde na n'obururu kenda rushanju neina konka bwanyuma y'akaruru Alex Bob Rugonde akababa omukakiko arukwakanisa okutabarwa ko bururu okurwombyaro mukaga kandi akakiko k'emanja z'obururo muri NRM kakaikirizana nawe akakiko k'emanja z'obururo muri NRM kakaragira ngu okuterwa kw'obururu ombyare bya Nyakiju Rwere Rugarama Rusharra Bugera Kitojo Rwenkereijo Nyamambo kugarukwemu Andrew Gumuseriza omuturu wa Nyakishande Nyarushanje nomwe abantu abatungira obuhuta omu mihondano eri omu karuraka nagira ngu abamuteire nabamanya kandi naija kubatwara omu mbuga z'amateeka ahindarigiro mwirwaro ubwo mushijo ntire akorweho nk'uko amateeka gakugamba nyati nyine mani konka hari yamana gakubasa gukora shitaro amateeka turyo mwihanga ritari ryiturye mpungi turyo mwihanga ryitune kuterwa ngo twahagira umuntu kandi cyo tukucyakubira so amateka ngaza kumukora omuturo ndijo nagira ngu abo bushobozi bashyikire kubayamba kandi na polisi erigeye rwaniso gwinazi naningira ngo abo bushobozi batuyambe tubase kuno bujanjabi kandi mazima tureke mu twahwegwamo twaguma kutegwa nimwe abaziyo tubire twineho urukiko ruvuganaho na Rebuitu Mr. Masias rwa Bugumi tumubugine azaho abaturitira akavuyo aza baresera akavuyo yako bahendera batirimo n'abantu bamwe abahagize bitaba ku section kitu cya Masias rwa Bugumi mbwe nyona nishaba government etereza mani twaza kutera karuru ko businja kubitera karuru ko businja Masias Mwesigwa rwa Bugumi yo wabera arangirirwe nko musinguzi nagira ngu enshonga z'ebyaro ebitarabazirwe zikakwatwa kubi omukakiko ka NRM abantu abatezi bakarubo mu Gezo village ebyabireho n'ensharamu ya tribunal okuyabirere kandi tubahiga ngo twikirize tugende nayo abantu bagaruke batera karuru nko kubaye bakatire tukabare ombusingi twashanga kandi nyakucababa tarukwenda ngo tuzo mu village kandi kurunda karuru watayo okushasha kwawe kugira ngo tribunal kureberemo bakwaruringa fair omubyaro byo wanyu hati batwitse mu garuke kurunda karuru hato rero no hayaringa bakanyama no hayaringa emiyayi okutanga rwa Bugumi ngo atazo mu kurunda karuru mu Gezo village ekigenderwa cyo nkiba kiriki nayongera shaba government yo kubihereza polisi okushitya abantu obukumi oburukumara akaruka katurukuza kuzamu abo mu villages mukaga nyonye tebekanise obukintu twabatiri twineho enkora erusechwa ningashi aho security rukumara imwe mwije mutakatina hine uyine obugabe okwiha wakaruru kawe akaruna kawe ntuzakateraje karubweho tugumizemu n'intunguka we Alex Bob Rugonde nawe oyetsimbire omukaruru aka nagira ngu we kugira ngo ine akakwate na nemihonda no mukaruru tarukubimanya tyashaba polisi kucondoza enshonga kureta mazima inkumanyana no Rwanda naba babe bato yaka no mhaje ya no mhaje wa mbe nyombe ta Kampala nije imizire nyetse pinkamanyire erukufa umusheka na shebireho o inidite kano polisi zeyo ekura condozo gumsha aza